Makanya tapi onroh kami nama patah silang itu lala kubur. Nah sama dega galalan atau rewa mapigau deceng meloki materu de to penadapi watuna meloki rewa de to na cocok itai amala ede na ganna itai dosa makai ka wija palupai yana tunah kada to mata riolo wija mo moranno nga buta ciwali ko magi nak kada buta ciwali dia nak kada buta rapa ya sange buta ciwali ang kamo pamatan na si wali mila disebut sange buta ciwali tau betungan na tatutu isi wali. Jadi kalau anak itu pintar bisa terbuka dua matanya artinya jalur pahalanya bisa dua tapi narek kode neng ngerak wija-wijamu tas tutu isi wali matana artinya maka buta ciwali karena kita masih mendapatkan pahala dari syafaat pahala namanya yana tu nampai asa buta ciwali maka dia ku wija-wijamu muranongang angka moje tumulolonga ko maki buah ideceng tapi narek isi wali itu tapi ia konaniakan untuk tomatona insyaallah itu dapat dua-dua makiro maknana tapi makanya tuh pandita iya ko taulenge muranonga buta rapak ko iya deh na pak iya ko bali boleh mani meranonga ngai pajain aja na to makada bali boleh sila surangnya lagi meka taneki bu akasiage na talipongi anak tayo takiringi lo jupanda takiringi lo makuli akuro akasiage na talipongi makada madisi moki ka mapurani ka tumandre de iya mina talipo ko capu idina iya na purai kiri nga SMS mani kadang kadang kirimat talat madari lalo dia na pau manas satuki apalagi ko tomate tanaw na magare dia itu tatu bawa ngukulino idi naman rasa-rasa makareso sapa andre pasipulo dui madojo ko pasaan watung kamanang ite istirahat matin rotangason ke ditulig galulu imate taja pa pangali iya mala di bang supaya menre-enre usahe padahal pede lahinom iya ang kasito ipinrangnya gaga na lupa isi wajah iya tegere aga ya keresongan aga pikiriki tiada lain kecuali anak-anak kita bagi angka mawadi